sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik dugas beli nuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngesapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsa
Loh, kang wang je hidup ngajak beli lo. Dia stun dewek beli sing keren lo. Nek penting beli seken ngajak lo. Lo denyen lek pesu ngajak beli lo. Mare penampilan beli biasa lo. Ne penting beli saja terus neken ilo. Beli sing cara muani lenan yen pesu mewah ngenah nganggon payasan. Nanging tresnan li sujati tekening ilo. Pedek singkal dewek beli menduakan cinta no. Percaya jeken beli bias ton beli tunelu. Kuang lebih dewek beli masih nagelah ilo. Sujatine beli dot nutang ngaju mang adi di Facebook ngisi lebay cara timpal-timpale. Nanging sayang beli pusing bisa lo. Loh, denyen lek pesu ngajak beli lo. Mare penampilan beli biasa lo. Ne penting beli saja terus neken ilo. Beli sing cara muani lenan yen pesu mewah ngenah nganggon payasan. Nanging tresnan li sujati tekening ilo. Pedek singkal dewek beli menduakan cinta no. Percaya jeken beli bias ton beli tunelu. Kuang lebih dewek beli masih nagelah ilo. Sujatine beli dot nutang ngaju mang adi di Facebook ngisi lebay cara timpal-timpale. Nanging sayang beli pusing bisa lo. Rasa bahagia dikena hejani
mesanding ngajak nak luh cegek buka adi duh manis neng. Ane jani beli kamu dia untuk tresnan beli kenadi tusing jodoh dimunyi beli tusing nak wani nakal ane demen ngobrol tresna kadi rasa adi dogen sing idang nelahan. Jani bling rasayan sekadiran celan ratu kesaksian timpal-timpalan keluarga sami suksemai dayang midi sampun ngicenin pemargi bling ngajak adi ke jangkepan dumo gilangkeun ngantos riwekasan. Ane jani beli kamu dia untuk tresnan beli kenadi tusing jodoh dimunyi beli tusing nak wani nakal ane demen ngobrol tresna kadi rasa adi dogen sing idang nelahan. Jani bling rasayan sekadiran celan ratu kesaksian timpal-timpalan keluarga sami suksemai dayang midi sampun ngicenin pemargi bling ngajak adi ke jangkepan dumo gilangkeun ngantos riwekasan. Jani bling rasayan sekadiran celan ratu kesaksian timpal-timpalan keluarga sami suksemai dayang midi sampun ngicenin pemargi beli ngajak adi ke jangkepan dumo gilangkeun ngantos riwekasan. Ulun padu kerja Tuai manam semahi Moga si domangku Lap ke karya lampah itu Aksamo Tunok langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehi pamrih ane campah ketepak ngayah
bani nolak pasti kalbenya. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan. Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. No belok ke walau seradolan patilah mungkin suejo kelawam bagi mangke unang itu menadi jan panggul mandi mengaran sang sangkul putih. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan. Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan. Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Rasa salah kerasa yang tiang ni jani. Adi ngalanin hidup susah ngajak beli. Dadi kurenan anak tiwas tuah pegawai swasta. Singnya cara teken angan-angan reraman nadi. Anto sate angon beli beban di hati. Beli singnya cara mantun bapan adi besikan. Pegawai negeri masa depan ni mapan. Bandingan ngajak beli kadi tanah ngajak langit.
Sebilang mule jok pragat metalan yen mantune besikan satengah begagapan ampurayan pianak bape juang nak tiwas dan manut napi sane ke arepan ampurang tiang ampurayan mau giring panu madiane neliana adi singguin kecunduk ngajak beli. Sate angon beli beban di hati beli singa cara mantun bapan adi besikan pegawai negeri masa depan mapan bandingan ngajak beli kadi tanah ngajak langit enggalan elak beli ngajak matuani sebilang mule jok pragat metalan yen mantune besikan satengah begagapan ampurayan pianak bape juang nak tiwas dan manut napi sane ke arepan ampurang tiang ampurayan mau giring panu madiane neliana adi singguin kecunduk ngajak beli. Pasan dirurungi kaja kelo kabil-bil tiang nakoni ketemu ngajak matua buong nepi dan tiang biasa mecapatan nanging aneh jani tiang merasa elek sebilang ketemu dan tiang saja dan saling tresnahi ngajak ilo piana meme nanging kerasa sing taenado mire bulian pepina nu pada cenik jalaran pegate ulian pada cemburu di
sing mealasan. Ngiraga memantu mematwa, nanging nu tetap raga mesewitra. Mirim dan ada hutan semaya, yang jalilo pianak memene. Ane jani tiang sampun ngelak keluarga, ngapianak kuranan, ne sangat tresna, ne sayangin tiang. Sapang masa lalu, ngiring saling acepang, pada kiraga sami bahagia. Dan tiang saja dan saling tresnahi, ngajak ilo piana meme. Nanging kerasa sing taena dong, mire bulian pepina nu pada janik, jalaran pegate ulian pada cemburu, nising mealasan. Ngiraga memantu mematwa, nanging nu tetap raga mesewitra. Mirim dan ada hutan semaya, yang jalilo pianak memene. Ane jani tiang sampun ngelak keluarga, ngapianak kuranan, ne sangat tresna, ne sayangin tiang. Sapang masa lalu, ngiring saling acepang, pada kiraga sami bahagia. Rasa tambang bati semetinakan, tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin. Rasa makna-kana apa untuk keni bening, salah ganti daloken kamar ilohe. Sebilang pesu anake mekejane, bagesonan beling ojo kamar adi, kecaket rasa nepuken adi meruro kaman. Buka anake budo blingalingin layon adi, ingatkan dan tugase adi meurip. Simpati rumu beliken raga nadi, di
rapane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se mau urep nyama brayane maka jangaleng kakal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku panyima nyambang cepang pemargen adine mogi adi pole genane bece katrima ring sisen idayan pramakawi sonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugasnya adi meurep sempat dirungu belikan naga nadi di pesirapane beli nyangkutan ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se mau layon nadi belilan kanake nyaku panyima nyambang cepang pemargen adine mogi adi pole genane bece katrima ring sisen idayan pramakawi mogi adi pole genane bece katrima ring sisen idayan pramakawi katrima ring sisen idayan pramakawi. Sing kerasa kalahi terus menjalan Monto mekelone irages tata bareng-bareng Saat maka timpal biasa Selesai iraga ketemu Selesai iraga mecapatan Mekada mentik sayang beline rindu kapin adi
kal sakit hati. Nanging tiang takut yening kehilangan ragan beli, yening sobat kegalah nih beli ngalahin tiang. Rasa tresna tu sing sidegelang. Tu sing sida tiang masih menambakin rasa tresna puniki ngancang tumbuh di hati tiang. Ketuju ring ragan bali ya diasten tiang benawang beli super ada nengelahang tu sing jengidang tiang mogbogin kena tiangi. Ina yang ja adi buen ngenah-ngenahin bali takut ken ragan adi kal sakit hati. Nanging tiang takut yening kehilangan ragan beli, yening sobat kegalah nih beli ngalahin tiang. Rasa tresna tu sing sidegelang. Ina yang ja adi buen ngenah-ngenahin bali takut ken ragan adi kal sakit hati. Nanging tiang takut yening kehilangan ragan beli, yening sobat kegalah nih beli ngalahin tiang. Rasa tresna tu sing sidegelang. Rasa tresna tu sing sidegelang. Duga asmara ketemu raga nadi beli subeng ngerasa yang getar di hati. Nanging beli takut ngorahang ke nadi. Takut yen misalnya beli boya selera di kangguang beli mendem malu di hati. Sumpah pangsalang betara beli bani sujati beli nak mula sayang kenadi. Dia stunti dan beli ke ucap playboy. Nanging spesial buat Adi tresna sujati.
Biolas adi desang saya kan beli. Legalian di hatin beli lejani, adi nerima tresnan beli, adi ngorahan masih demen teken beli. Suksma adi sayang adi tulus, beli janji, beli janji, beli janji. Lakar satya gara-gara pangsalang betara beli bani, sujati beli nak mula sayang kenadi. Dia stunti dan beli ke ucap lebowi, nanging spesial buat adi tresna sujati. Biolas adi desang saya kan beli. Legalian di hatin beli lejani, adi nerima tresnan beli, adi ngorahan masih demen teken beli. Suksma adi sayang adi tulus, legalian di hatin beli lejani, adi nerima tresnan beli, adi ngorahan masih demen teken beli. Suksma adi sayang adi tulus, beli janji, beli janji, beli janji. Lakar satya gara-gara di. Dan apa tagih kal belian, ulian susuk uling arsop lan restoran, lu ke salon beli macaki bererongan. Apa tagih asal bisa gen ngorang, nanging jani geri pulian keadaan. Jiwa dagang meronta besuk dadakan, mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan. Jani meririk di jalan ngabe dagangan. Ipidan sing taen tuyo, jani nyak ajak mendagang telu, desebet lu nak meke
kejang padu Bidanya tilmagai di kantoran Jani dekil uyak meapian Dema sesalan dua pangidang bertahan Dumadak je ekonomi ne buin normal Lan ke salon pulang buin perawatan Nanging jani gerik ulian keadaan Jiwa dagang meronta pesu dadakan Mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan Jani meririk di jalan ngabe dagangan Ipi dan sing taen tuyo Janinya ajak mendagang telu Desebet lu nak ngekejang padu Bidanya tilmagai di kantoran Jani dekil uyak meapian Dema sesalan dua pangidang bertahan Dumadak je ekonomi ne buin normal Lan ke salon pulang buin perawatan Ipi dan sing taen tuyo Janinya ajak mendagang telu Desebet lu nak ngekejang padu Bidanya tilmagai di kantoran Jani dekil uyak meapian Dema sesalan dua pangidang bertahan Dumadak je ekonomi ne buin normal Lan ke salon pulang buin perawatan Dadi hati nyai nyakitin beli disubani nyai menang namuni ngày nang beli ni jani menyakit hati ulian solanyai buka kakeni kaluliang yen kene den soladine ulian beli sing tan kapining ragana di
ngememel sebilang wai panak selagma pelayanan kesige dilo apang nengaling ngai nang gede-gede basang adi ngememel sebilang semengang meki tengelante kurnan nangingen tobe ada ukomne sesaingan di patroli sing dadi ngelande kepana istri nadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi uliana di ngememel sebilang wai ngememel sebilang wai ngadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk ampurayang dewe ketiang kisah mangkin bakat tuturang ngelah tunangan di dunia maya ajak cara siluman awalnya kenalan tiang di Facebook ulian nge-like ngomenin postingan lantas messengeran WA saling perhatian sebilang wai ngai kenehe uyang makita tiang mengelahang kanti tunangan sing bakat ruang cara jelekan kalah cegegan siap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan kapok jang nyesel yang bisi tunangan bakat sutin ne cara syahrini foto membikini ternyata cek kulian aplikasi anemo kohnya kada dilangsing yen nepuk nak langsing pasti ngae pusing ne cungu bawak ye dadi lanying ne mua pure mih radu ngeri kenalan tiang di Facebook ulian nge-like ngomenin postingan lantas messengeran WA
saling perhatian bilang wai ngai kena he uyang makita tiang mengelang kanti tunangan sing bakat ruang cara jelekan kalah cegegan mekasiap kaget yang aget sing lah riwayat jantungan kapokang nyesel yang bisi tunangan bakat sutin ne cara syahrini foto membikini ternyata cek kulian aplikasi anemo kohnya kada dilangsing yen nepuk nak langsing pasti ngae pusing ne cungu bawak ye dadi lanying ne mua bure mih radu ngeri mekasiap kaget yang aget sing lah riwayat jantungan kapokang nyesel yang bisi tunangan bakat sutin ne cara syahrini foto membikini ternyata cek kulian aplikasi anemo kohnya kada dilangsing yen nepuk nak langsing pasti ngae pusing ne cungu bawak ye dadi lanying ne mua bure mih radu ngeri Kutus tiban raga super dalanan mekurena suka duka yang sebar pahit manis tain kerasaian langgeng ni harapan pangstata sejalan anut hadung kanti kewekasan ilung jegek sayang kunan beli ni paling sayangan desainya petang yen aja kewang pangsing kanti iraga mengiyakan pagahang ras titik lan setat bakti rinyang widi lan sesuna sembah syukur rengi dalam luhur sampun sida ledang ngemi jaya putra putri ni hati sujati lan pemati becik kadi ni abdian sepan tegarang kenaan doi gede imade miwa miyoman saat mata
melekat mekurena. Jengek sayang kunan beli ni paling sayangan desainya petang yen aja kewang pangsing kanti iraga mengiyakan pagehang ras titik lan setat tebaki rinyang widi lan sesuna sembah syukur rengi dalam luhur sampun sider ledang ngemi jaya putra putri ni hati sujati lan pemargi becik kadi ni abdian dong rasa pan tegarang kenaan dong igate imadek miwa niyoma saat kekal dan di kelantingan bija utama melekat mekurena. Sugelan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mandene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma metulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi
sing ngalah, tabungan iraga nambah, tabungan karma ane melah. Astung kara hidup peluang yang demen mata tulung, ne tulungin doane pasti luang. Hang jani titipan ida yang widi, dua dharma arta iraga, yang iraga demen ngai nang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani, ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangkin nanam karma, tulungin nak tuara. Yen demen ngemangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen demen nulungin nak sing ngalah, tabungan iraga nambah, tabungan karma ane melah. Astung kara hidup peluang yang demen mata tulung, ne tulungin doane pasti luang. Nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden nengelah sing tain kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemebudutan. Kanti mekengan adet lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugi, yen dadi todunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit dua bulenan, uyah
jae jemakang dogo sokang pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian pemicune dua penyakit bulanan. Nekang bedik penyakitnya masih cenik, nekang gede penyakitnya sakit gede. Ento dekan timekengan aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi dot tagih mekejang dot anake sugih. Yen dadi dot tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit dua bulenan, uya jae jemakang dogo sokang pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian pemicune dua penyakit bulanan. Nekang bedik penyakitnya masih cenik, nekang gede penyakitnya sakit gede.